seme bia kamal te kon ke ler ti kon ke ling ke nyam dener mal der we kan ideal kon ling ka wani gwa seme kod mala te ka kon dial kel ko cha kon je cha ka cha kon bot cha kon le ni chop changan wala ngai kon no ti dial pal pan dan te ga kon yal man bana writing gwa seme ke nyam bala reminder ka kwi Governor Danan Cab Man Cab Jonglei State Kachanka will DH Kajan Pai Welkel Cheshobre which Kakobo Shikondi Alanen Lora Shalora Jen Charge Lor Anwari Charge Lore Queen Makwach Queen Makwaja Jela Governor I mean Jela Commissioner sorry Queen Makwaja Commissioner Dung Akobo County ka Queen Makwach ticket and kam gaje komadan keje ticket kuma spelayo kan kono ko lere ko kien kor dana ci tok dor shal ka baliet kam nor kan jankan konoten bana rajme bana jelinkel even reaction den kono lat korodian dong bade kono bagbo mentin kono lat korodian ke gambele kenyam Governor Dr. Guy Cook shop dere which ka ko ba kon miet ke chana ke link ketin kon lat ke shop den go bo were wi ka ko ba kon diala link ke kon war ga ida ne cha gor ku me SPLA yo chana jenen ba no lat kenen wonene akeni shi kana gor no de Dr. Guy Cook dere were wi ka ko bo but cha kula ga cha jogono cha SPLA yo jogono Dr. Guy Cook but zil wen winemi but take mission are confusion dan show lot ke Dr. Guy Cook and Queen Makwach bana tok bana jalar ko gor ko bu konti dial bu kon ka dinkel lodien tada nong de ko ngai ke jeno why mo Dr. Guy Cook jamo re wichin binimi ka kobo gwade dan me kwa inke wude shal ke me Queen Makwach la commissioner chetikeri action shanen chala no Queen Makwajen ran SPLM IG lo tekel ke kume ke yadi ke kume Dr. Guy Cook no ko rami kwanya Dr. Guy Cook but me cha bu ka tay dan che kume dung SPLM che jelat ka che rach en waram kel ka SPLM but chagu jeno me lade lo telere garan SPLM aigo ajen tay dan take je cause murai kon ka kwi kwartin kon ko la commissioner la ja ko ngelo jin jirami te ka pari nyamo you know but Queen Makwach ne to want to get confused when you look at it medane be jela ne ka jen lo kume SPLIU lo chinedial yu gujeno general SPLIU right no but in reality take a secret midpin mi kaja mekane dial kan goro bi kan ngai bi kan leak out you know ko ngai kono this day la gurgano changa jiran kujimi majority tin kono lokaji bu ke be your site be height ki be to cha jojo no shi Queen Makwach side che jeto you know Queen Makwach meda ne cha ja kwan den cha guje no chi akobe che de te rek china de roal ke kwide den cha ipele orami mala kuer den cha no ba mal be jenung ka nur community ka lo nur community re duaran ka kobo den cholet che cha gwaba but agenda de mendo dien e che belele obi wuri shal ka me Dr. Guy Cook be deal we re which ka kobo ka kor ka me pai na pai ke bokere nyal ka dor shal ke pire no ka uro neti wan me ku yelning no gwar ke warga ku mespila yo o chi ka nen no me governor mu jaga na ka na ke ki jaga na ku ba ke book no ka jen le la ran SPLA IG chagu no jen che de we tele ja authority ki power ko dere wo ka area mu kwa control ku mespila yo jen do be ran lo ka jen o de dak Guy Cook dere we otherwise there we ko gan were there we ban mi che ben ka o jira mo pel yen were kun book ke ki na ke and then china de guano there we re wish me but tem kan kon kula ngach chobe pane che chup ke jen Dr. Guy Cook chi condition chi kon nganen
cha lat kuje do diena me no cha rar den cha lat kuje me ala jen Dr. Guy Cook te kuje do diena me te kirm yadi te kuje do dien anyogan t-shirt kanle la red ko ngai ka reaction dana banari ya gaje doron shal ko ma ko bo so shikale la mabor no me bana ngaje no siase politic right shiko dan be mo confusion ina me wo ya mal no it's not about that siasa but chagu cha wit ne ko ta ko ba chagu we didn't take code mo ne ti wo kan red t-shirt wo kan lat bagu chine di al chika ti chi wo ka pa dung ke chikan kirm yadi chikan support kirm yadi minang nuare jana na ka fan gak jana na ka nasser men wi di al ko ke so no more go back now kula confused commercial ke we coach and we coach right now medan melal jelele ken no dong china de wal ka queen makwachi governor Dr. Guy Cook and it is the same formula they are using kuri shal ngame Dr. Guy Cook and formula they dan echa use a queen makwach okay die dan e shela no we coach we take a man so and mo karwade a slogan Misha no ne tungwan ka kobo even the rest of the North community no commission ko atung not ngai kono no ne dia atung not ko cha use la mo go chi kwen ma kwa che bere we ke je benre we logo no ne binaro ko cha ngaji no jen chi ran spela ji but hat karwade la kum manan wi de jen nyodo mo jen ran spela ji but in fact in real jen chi ran spela ji I mean chi ran spela ji ko chi kep karwade me biji nyodo jira me jiran ram me ne your action let it kon ledi be nyodo no jin where you stand so chi kwen ma kwach chenere wan che ko confused even right now jen kan ne kon la yes pela you right now challenging already right kon ne and tenere chi garno kan ne kon la civilian kan gwal nyon widia ne kon la kwar but what if me cha you confused men loka cha long nwer kon dong la kwar chi ke loka mo le kono jina agenda du we ka jam ki we ka kirma yadit yo mi cha nwer na yo bineti buka kulo benefit can these people especially and tired and chi da Guy Cook che chu gujere we ka ko be benefit kanga ka ku mi kirma yadit ben speech ne ka mi sha ka ling bonne kirma yadit cha kon cha ko bo mi cha de longo control cha je control right now ku me spelaji di nan bonne ka ne te content wana mo mena je gui kanere chop gade tige kuman te dero kanere chop gade tige kuman te lati yelo na so most people they cha white t-shirt charge lat kaji aspele I ho but cha ka kula confused and watch malche ben lo da boradan lot aspele ig logon jeno bale langu bale lamme der jen malat ke kirm yadit kujame kalat ke Dr. Guy Cook kuje do dien lo da bor Lord Bor just a red t-shirt, but kwala cham na alo behind there siasa kele politic me cham nui na da run bine ne kon nor bikene lar kon la to no men chale ke shi mo gwa jega so a confusion me lat ne jega ne kon ka ko teram long ne kon la lo nor ke very sharp long but di kene chi lia chongok no lia ken kon ngok lia ken ngok odi ala gadun muko ye confuse la yen ngien man buto gurun right gwa oran belet ke free mind Dr. Guy Cook mi sham no gadun be wore duarun ke bo ke en ram mom la gadun mi she goro be ben ko right now shi jen karwa de la rana spela ji tin mun tin kwante gatin Nasser wulang lungoshuk my Kennedy ala to tiken commissioner ken ke dikan ga kwarken bane jeremen Nasser tike governor wude shalke me Jacob Dollar. So Jacob Dollar tam mi jien che were we can answer no che oje kan weratin ka chine ideal chi kan tada chi kan no ga je ka dom chora lot alo chi kan lo ka jen lo ka aspela jini won ka chelo ben ka formula dodien cherme chalale we coach ki we take amal these people they are going to use that tactic ko big you confused we are going to they are coming in real development but jen kwa divine and were intersection kwa divine and were lo ka jen on were big let care so lia chiko liu ke jeme more death be followed kodi nuere kon kene kon na kon ke kwi komne chwa guje no tem do dien che right now lo nuere community already cha penetrate che ten ke gwan jeng che chubre dun already mishi ajanga jen then that is what it is
run bu kon nyok lan nyok na menin wo chi rega me chawra lat gwene kon cha confuse ke bi mi bor ke no which coach tera mi queen mal ka kon ne kon dial ngai kon mel mal ngai kon mel are ki ngai kon mel akor ano mi ram pel pel ato be dil ngaji no mandan e siasa ban mi ben garame ka bende chelaro anna nuari ka ki lo nuar community en gadun babben lo sien governor teram de jelok derben chet siasa che de blat che de ben boke kum me der chi mala no imal be kamal mal where is mal ke kum der mush kami jan par mo ko le ne ko nuari chi mala no mon a show off ko bela ro she which che nuari mi chi na de tinu won che wutin ngom ngod jor tel mo gur cover up right now ti dial agent tada antaken but let thing okay kon wore eno takting yo ka ti enware kon de kel ke mo yadit na kana kon chicken teng na kon chu ge no jin you are supporting Dr. Guy ko ki Weber you are supporting ngede no ram run bro de 10 but nang ji point jira mo wi lokurun chana jallo kon wore agenda dana la very clear kon wore no gor kon ban take mal teram mo lokona okay but Dr. Guy Cook gwa choga je siada ngaje politics bi mbor dan ma cham moy kesel pakir ke jen lode der balle ko ni jeno bi na ba confused like ka jen video dan segwich chewe SPLO ye you know kana loj that's why you will know that me siada chailo jen nyodo ne kon ka kubo chicken supported with shalka me Dr. Guy Cook ko jen ran kir mi yadi but che ben lagan nga lagat nuari but che ben lagan nuari ka agenda do dien che shift kwar che ko confused che ngwane che ko confused no che ne diala kon che confused so changa video mu yutini yo bine no video dien video no kon ken kalat bine no ken jelga ke kom to there only queen makwai karo agent ke kume mi yelone so ko na la confused ko jela commissioner na mo shi mal tele mal ya tena pa ina na gwada mega pire gara we need to work up kon were shana we kalar do dien dana ci tok gwan mi chala do sha ne choko jen bakkel sha ka nekten ne de jen bakkel gane de manlum liam jek ci kone de support ba shang na men kurmu to kam no re kana jang no dor shal ke padang wal dor shal ke di ka balit dor shal ke balit ke report shalat chala radio no chala de radio bo chikana report ke chala de media no wan mena jang bo chikana lat kor ji to ga balet kor mo kor mudit te jang che ga tiam kor mo che to gwan mi mo mi chikana report no ngwan no re chi go re dwarin ka balet en winimi but kenyam chana report e chi to kenyam chana ja konlat gwade dan me chikan ne ti ka bali ti chikan wari kan kamak chikanok chikan ka pe ka ulanki ka doma cher me jan gwada mo me chikanok chikan ka pe no shukan kanang ka jo kan wari no bi arai ka tok jane ki ka tok de yara ka jamon ki tok de like bika na bikan ka confused that's what they mean so bika kon bika kadwalan bu ko rai ka todien jan ta dan chikan lat ke je me chikanok chikan nang chikaben ka social media rai ka ngo an wari bu rai ka tok jane and mo mi shukana tugono shukan kanang but then after that cha jojo gwano shi ngan wori nyok mo ko ren mobilize ki ren ke wan chicken we shall come we jamon mi chala bali da wa chikana mak che bali da wa cha ka na ngok shop ke kin dang di je te wich ken mo kwari for mi chajen but chalat ka radio okti kin dang di ke nyok chineri chobo jen bakel wi de bakel shikaliu report eniam report ne chop ka jen di wi de baro ejen di baro ka balit wachi yeken jiga tesnien te to kwar dangaro te gaten kwar janen tila ship no mo mi to gre wichin winimi ka jikana tina gwanya no e ka ngwana nuari ka ne tin content na kana chika la social media ne ken ka cha ka broadcast boni within a radio men channel ko ken ken jang ko online e yene jega no so ma jito gene chika la do ne karun mangalong ka ta di 5:30 in the morning very early in the morning chu jojo gwanu shi ngane nuori shi woje mo chicken storm dor shal ko mo baliet ka tara ni chalat ke je report kai radio kanen wena mo chu kol chu to shwa tikini dang diech win yam chwa kanang ka shu neri chop ke jen bakel
with the DH chuga to ka board ke report nyam ne jan bakru DH ka board ke ne jandang red bang on the critical condition kan wena mo ne jandang di baro ti ken chiga ten yen chiga liu are ko mo ka kore chwa report din chwa nyo munong nyop no ne de kone chi liu ka ne de jan bakel wi de bakel jan report cha no ngaken right now man kula to gene ci report de nyoko beno ne wachi jang dialan winimi kel ka SPDF abishok force wona ke ne de content chala agule force watch out and organize no biken wulang biken ma ki doma payam na me de ko kon dial me de kon ling ko misha no ki misha report no wachi ken we kan okay no kan ka lo jok ki ken ka chol ka do bidan di korche to ko je bu kon tiga ngai ken mo me le ro de re duaran winimi ka ta dan ngai kon jen go ngot kume kirmi yadit goro kon na me meditin shirme chi kona ngaje ne wal me cha no ya ga buke helicopter cha ga buke chemical re duaran winimi ngoda menetama kene de ti bikan ngod baka mi use kan ka chwa je guje no man cha bol mel cha je wuji to chi kore che tok no kana kon tok korba tok unless cha da kama cha je kon lun ki shimal cheben ka dob dan der ben ka jamo otherwise ngod kon kor so mi chit kana me kan wer dia le yen tika ngach no kor jaten ka kor mo ngode we tin che bangai kono kor meni ka do be dana ka do be chalat ke je wa chi wa targen ne ko la jang ne ka balit no wa loy ke ni ta ye dane chao me chao ken chao nan ka je ka chao pe ke je ka ya ka rodian long ko la ni no chi ne no ro jo je ka no bu rai ka tuk jane no wa chi ngwan rodien chu re ka la ken ka do be dana chala de ken chi ngwan chi ken do ro mom chala balit chi kana shu wo ma ka run wang wa shi pemu di je chu test nien en kuje chala de lat ken kuidien kan jang ken kuj nuore taram chi lat tin no mom dong chi nuore chi kan message kan jaki kan jako tele report mi cha no kan tama kan nuore but men bialing wode jang kan ne te kon wana mo wa sharodien reale kan wo bikan nuore bikan kamak dor shal ke ulang ke ka doma mer dien jana na gwasmani men bu kon li jang bel kan kuma kirma yadit kamana na chi tuok you know lat kan no ne medan shi anwar shi ko na gre duaren and then guyen no dong nuar de gabet nuar shi gane de labit nuar la ka chap ko mi je ka la kana go no bikan ko tar bikan go bikan chol you know ko shi nuar gande bet bang na ka ke jo kan no bede chadun look so all those thing chi jang lar no che de gwa so nuar shi kon ka dia we dem ne ke ya ne ken ka bu kon be bede no tele kerek eto chana ke jo tele nuar mi joy ka right now nuar la ja pele tam du me je ga dan ti chep ke je be pel but me ngot ku insist ku je no dwal ke je de la ja me ga so jen do bran en chire ga mo tor lat ke je ka de kon ngaji non so kor ngode we ga wenyam chire mo ngai kon no ti dial bika go unless to kir me yadi she declare no she multiple ko kir take a power right now jen bilaro mala tan ke jen bilaro mala acha tan cuz jaram dan ti ke power you know no man de kulo ko kon dial kon wara jenene gor kor baran ngaje no mutu ko ne you know ke jen kor video gana gor jen ba kon lar message my own message but chana we dor shal ke gambele ne gotin kon shu content si kon dial ti ke ngaje no gambela chilia che tokten chaga dul gora dangraw chaga bartin ka chine dangraw sikeliu ke jibon ti dul wal you know no dul wal gambela chiten ne it kon tilanwari te chabar re gambela ko ati tin mene kon te chabar gwen ko ken gwaye dana sikir mi yadi meche boktin karenyal ne kon dial te chawa anywhere chuch kon ware en turbile pai kaping gwa me ka gambel mi chane dangro chaga nak tin ga jibon tungwan ka shwa gad student dul gorka kai school chwa lo bar ne dangro te ka critical condition bo ke te ken kareri ka bor kon sha kam ka tim bu kon kula ngai gwa me man kwala yel jogo no be yelar my own opinion ke chara la dor mi che ku chu che ku te daglane che kwar ken ti ken dier keke la naru dina mane ideal bina nyur bina dol ba way out ba je gwich gwan milieu natin ke runtung wan jen dogni jen ngwani jen dini jen bakeli kane ne dab ke kan di ne dab jira mamo miling na me
ki donga jiram cha da bo already ngi tin diala kona to duoba chi nuere met ke jamo ngum cha tara cha je goro na de ya naga ne siang sia bile ben te biala te ke dol bia duoba dan yin kap chunga je bia je realeka especially dora shal ke me gambela ke Ethiopia rol bun ngum chi nuere met ke je abika de nyur ka kwar ken kel ngane ken dit ken dial men kwar wich bana ben gwa kel bana ben nyurten bana rodien tejeno what is the way out kon wer mi shiga nyur a ci uren lat gwa kel de karudien te ken dial de nar te gare ba lele de ber mi shika na ti kwan wer targe ni shianga na kana ni shiang atel kapchong ko tel mi chiro na kapchong neken gad neken men neken ngani neken dit neken yuang taram pelkane neken were loku kan ka ambush mi terbil wajal bukana onak special dollar shalga ma bol neken wer ko na tigar of g camp taram pelkane yet kana re ka gambela town neken nat nuari ngum da kan shir yeru no goro bi ala burun la bamat a changle la ne de tede to bumu de te de yanako ngum shi adun goro bi ala right gwa kel bi nyura gwa yandi al yen wara to bi abin gwa kel ka kwar kun dia la we kel you completely the whole society kan worka gambela bina nyur no kana kan buin ke bar wal lokana de nuar de ka del nyur tene la jodi la ja ga ka tele de na nyur bina nyur gwa kel mi na nyur bina re tije no nuar bana woni gari lia che chop kodi runtun wan runi jan bakel maybe tedena re liet kechi nuar chi kan cher ka do brande kan stop ke je ni de la majority people ni tin wana ken re dwar ka gambela ke Ethiopia mi chi karen madana abigal nyur gwa kel den mi na nyur gwa kel bana nyoko jien ba federal gam ba jok ne chine ngwang kaliani sham gwa mi shine ne ko shine ka gangde gwa mi motele ne rit mi chi gad ka worai ke ba nang ne ke cha jona cha je lele cha je ling yos ka politician ko mi ra gan woro waja ba yen cha goro der jo der kamnya kene de tidi ka nuore tidi nong no na kane kien nurun bila no no cha da mo na jen bukul raja bila no no cha mer cha je na jen bukul raja bila no no jini yo mi chire ke to ko ji yo jen bukul raja people should speak up before tell me to talk ken ne dial 1000 te ko na sha na ka ber ci kon de chartan kon nuore abana shara go we ya od jani we bna nyam ke je jani de no biya jele na kot ka jok ne ko kien nuer de kordan teje no wo kon do be na met pale politic pale siasa chana ben la nuer community lia akutop lia arari na kwa ne galo kor midini jen lo wonne ideal kor kon cha ne lem de dom na me tele politic mugol tere tiata mugol na me a society a community nuer sha kon jaka doar ka gambele be kon lo kon doar ne telot ne tel direction tel gwawu ke tel ke goal tel kon idea kwije dan wo content nuer la na cher yan mana kaye hayana tike common ground biale be nyur gwa kel biarun tije la yen police ne kun de ne kun li yunukun en ram momentike power mela influential mela intellectual mela kwero medete ke jo ki rieda within the community and adin binati gar more than decade na liu more than decade bejelong how bana woni amade work on way out gor kon duom bana woni am keja charo dan be jako bu kon liuni chang nuare gor kono den rudan ti ban we ka do be dien direction bana wotin ko te right now ci kontelot mi kono ku kono calculate so ko kuje moni de kon jugo no nene gare liya do aran ka gambela kongo you kon ene we kon were South Sudan Ethiopia we do not have anything me de kon mat me de kon unite lienga kel jena men de kon were
e nyiren te ko la ko na lugo no lat ko no nyir ko rodan somebody look at him right now mala right ko den wori mata nyira is number 1 a threat look ha changa jawre she go dere jaling mishina right ke kwimat ke te chap gorje de gurno point de banan point so anyir mishina me ban wer kon baga nangne so minyo no di no matter how hard we try to know de ko dan mat kon mum te man me don ko minyira let's say yours ko kon got a position got a she can dini take wish you could do run karwa do we mon you know let's say jin karwa ci do we mon rara dien meten wenamo ci do karwa do nya tigling alar ke tum war jin karwa do telire rawdu ci man ta gore bible kano mish wi mon ci kwadu no kelio bo wenan dien what will you gain jala chal kenu e wor korjam but thing nuare ku biko wena dien ne ku biko woni gwada dan en chuke okay gwada dan sha ko ju birin ga ke wal budo don gwada mo ko en community mi chala community nuare e tama dan en chinaren dol gwat kel a changa nuare jen ga temre wi ka gambe lo ren mo ke gwada ko wo ko gang wo ka nuare zun wo ga wan to ke wo ga ter gol ke ka kobo wo ka mo ke citizen ga dial chigi jen wi ka gambe la dien nene dial wo ko koren community la lo ko na kor la lo no kor is not about mutually gambela she gambela lora bang e gambela ko kon were ena gwada tu dur mana tuno ajen ba yi gorjan gwada ba lara no state ke region mun were ka majority chwal ga gambela chwal jeke man Dr. Abi point la roje no gambela she dun were ka roda o ngeje no majority ka ngane kan were so jin mo kuji yor longa tigi jin ajala jadal ke jemo you know hello enemy go no your weakness which angaje no tike weakness ajana ba user so weakness dan ka politician kon chaka bel chaka le duor buga ngeng jeni jogare jen wonene they do not want to listen no are gor kon char so right now message me der we yen diala no de be jelong ba nyogolu njok nok message da dien mi bialink ko gor kon bantin kon lat ko den banaka link ene kon mala te kelke ya loidan la jes ka la per ka la pal ko den te unity kon were cause unity dan miteleje bana when dia tel gwa ko nten bala jen tok dan no chui kon ne were South Sudan Ethiopia ke ne were ke choje chui kon gaje e nyiran pan kon were an biata mal bana je ka la rodian wala ben yo nyok biata mal